kerisi ibiraganje yinjira mu itorero irategeka. Ariko kababwira ijambo rikomeye, hariho abandi bakiyabasenga Imana, bakiyabambaza Imana, babwira Imana ngo Mana ugomba gukora igikomeye cyane, isi kemera nayo ikayobika itorero. Semeni haleluya. Mu gihe itorero yobotse isi, ubu wogenda ukandika kuri za Google ukareba ikintu gikomeye, ubu kirisitu ni akantu gatoya cyane. Ariko ubu pagani isi irakwiriye. Ukagenda ureba muri biriya bihugu bya Aziya, intumwa zagiyemo ba Paulo bagezemo, uri mu gusanga benshi 100%. Nabasubiye inyuma, abafite ubutumwa ni bakeya. Kubera iki? Kubera kuko umunsi isi yaje mu itorero, tubifata nk'aho ari ukwerekana ikinyabupfura cyiza, ukoze ikibi tukamureka, uwakoze icyaha ntibamuhane, uwagize uko agira ntibagira icyo bamukoraho, barabidebekera mu gitondo nimugoroba saa sita nijoro, umwaka, ukwezi, undi kwa kabiri. Itorero rija kwitera hejuru, risanga isi yafashe intebe mu itorero, kirategeka itorero ngo rituze rigende nk'uko isi igomba kumera. Yesu Kristo ano magambo yariko yagiranira n'intumwa ziwe. Intumwa ziwe zari zimubajije umuntu ugomba kuja mu ijuru wari we, ni umuntu umeze gute? Yesu Kristo ngo yaraho asingira umwana mutoya, aramubazanira, arabereka, arababwira ngo dore umuntu ushaka kuja mu bwami bw'Imana, dore umuntu ushaka kuzobona ijuru, dore umuntu ushaka kuzicarana naje, dore umuntu uzashaka kwinjira mu bwami bw'ijuru, ngo umutima wiwe uzomere nk'uyu w'umwana mutoya. Semeni haleluya. Arongera ababwira irindi jambo, arababwira ngo nimwumve, umuntu uzoshaka kunyemera akanyemera jewe, akemera kuko ndi Imana, akemera ubutware bwanje, ngo dore ngo wazabanza kwemera, ngo azemera umwana, ngo umuntu ufite umutima umeze nk'uyu mwana. Aramanuka hepfo, niwo twasomye no magambo, arababwira ngo isi izobonesha ishano, isi izoboneshwa ishano, isi izoboneshwa ishano. Semeni haleluya. Niki muri mukubona, niki muri mukumva kiruta ishano cy'ibyo turi mukubona? Niriya shano rindi dutegereje riruta ibyo turi mukubona. Nakaye kaga gakomeye karuta ko tumaze kubona. Niyihe ntambara ikomeye dutegereje iruta iyo turimo? Nuruhe rubanza dutegereje ruruta urunguru turimo? Isi zabona ishano, tuzoboneshwa ishano riruta kubona umugabo ufite abuzukuru yambaye ubusa hanze. Niriye shano mutegereje? Semeni haleluya. Turatuje ko turakurikira yemwe. Nitegereje isimbo nidafite inshusho we, kandi iri mu busa we, ijuru naryo nta mucyo rifite we, imisozi miremire we mbona itigita we, ndetse n'iyindi yose nayinyeganyega we, kurimbuka guhamaga gukundi we, abantu baburaho bihisha we, munsi w'urubanza nguraje we, kandi nguzahera mu nzu y'abizera, amaherezo y'abatizera ngo azaba yahe, icyampa ngapfa urupfu rw'abakiranutsi we, n'iherezo ryanje rikazaba nk'iryabo we. Molo banda ya kasila boya vaya. Dore nshize inzira zibiri imbere yawe we, inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu we, ngo wihitiremo we. Nuramuka udahisemo Yesu we, mu ijuru ntarungu ryawe bazagira we, yuzuye ibihume byahumiye iyi si, abazamuwe kubwo kwizera kwabo baririmo we.
abemeye gutanga abana babo baririmo we, abazerera bambaye impu z'intama baranyazwe izabo baririmo we. Wibwira yuko Imana yogira irungu ryawe iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa we. Wibwira yuko Imana yogira irungu ryawe yabonye Yobu na Daniyeli nombe la kasia. Tuzamuri Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe sana. Atukuzwe. Ndio. Wari wapimwa kumunzani wewe. Urinde wotera Imana irungu, Imana yicaranye n'igihume Yobu nyabushoshi we. Mwumve mbabwire mwatorero ry'Imana. Muririmbyi yaravuze ngo yapiga hodi kwanga umugeni yafika. Muzobifata nk'akamenyero kuko bagwireka bazabaza, babifate nk'akamenyero. Ariko hari umunsi tuzaza hano kugaruka ntibizobwenga. Isi zoboneshishwa no ishano mutegereje riruta abagabo n'abagore bambaye ubusa. Ishano mutegereje ry'umugabo ufite abakazana n'abakwe wifotoza yambaye ubusa kohereza undi mugabo n'undi mugore. Ishano dutegereje ry'umwana w'umukobwa utarashaka utarakwa akambara ubusa akifotoza agakwiza isi yose mukagenda mwoherezanya ngo dore ibyo runaka akoze. Ishano mutegereje rurita iryo ni irihe? Ishano dutegereje riruta umushumba uri mukurega undi muri polisi agafungwa. Ishano riruta umushumba wambikisha undi amapingu. Ishano mutegereje ni irihe? Yes. Atukuze sana. Gitabo cha Yesaya kiza kivuga ngo mu minsi ya nyuma ngo abagore barindwi bazaje ku mugabo umwe, ngo bazoza bagenda bamwibwirire ngo twebwe gusa twemerere ngo witwe umugabo wacu. Ibyo kwitunga tuzimenya, kwishura inzu tuzobimenya, kugaburira abana gusa ikintu tugusaza utwemerere gusa witwe umugabo wacu. Isi zoboneshishwa. Ariko mugakenera ngo tuvuge ibidakari, tuzovuga yahe makuru ayo tutazi nayo tutabonye. Urugero rukomeye so dufatiraho intumwa Pawulo muzosome. Abantu barimo bize teology, mugaragu w'Imana Pawulo yanditse inzandiko nyinshi, yandika inzandiko mu bice bigera nko muri bitatu. Yandikira itorero, yandikira umuntu ku giti cye, yandikira n'abantu muri rusange. Itorero Timoteyo wa mbere, Tito, Timoteyo wa kabiri. Nuko zinakurikirana kwa zitatu. Timoteyo wa mbere hakajaho Tito, hakajaho na Timoteyo wa kabiri. Izo zari inzandiko z'iparuwasi z'umurimo z'abagabo bagomba kubona inshingano uko bagomba kumera zose birimo. Umugabo akamavuga, Pawulo akamavuga ngo umugabo agomba kuba afite umugore umwe. Icyakabi ngo n'abana atunze mu rugo agomba kuba ari abizego. Uwo mugabo ataneje ayo makondisiyo tagomba kubona ubushumba. Si commentaire biblique ni igitabo nico kivyanditse. Tito wa mbere, Tito igice cya mbere soma makuru guhera kuri 5 manuke. Ngo azaba ari umugabo w'inyangamugayo bahamya mukuri. Ubushumba uzufata ngo nuko ufite ifaranga, n'ubushumba ufata ngo nuko abiwanyu batuye hanze. Ubwo ngubwo ni ubwina ariko ko ba Yesu. Revera Yakobo ntakugira mu bashumba. Niko ngo bamwe bazatangira ngo iyo mbimenya cyagiye nataye nari gufata Yesu we, kareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata we. Mongolo banda ya solo bandi vare de kashi. Iyo mbimenya cyagiye nataye nari gufata Yesu we, kareka ibindangaza nkifatira Yesu yeme tukabana karamata we. Monomba kasimari banda. Aha makuru ya Yeremiya Bibiliya ivuga ngo ni Imana yari itumye Yeremiya ngo ku matorero ngo y'indyarya, amadini ngo y'indyarya. So some igitabo neza. Ni indyarya n'amadini y'indyarya niyo yari kwabwira y'abafarisayo.
arababwira ngo ndagutumye ariko ikintu gikomeye kiza kiranga amatorero y'injyana ngo uzobabwira aya magambo ariko ntibazayumva, ngo uzobahamagara ariko ntibazakwitaba, uzababwira ngo ingeso zabo zibi ntibazazumva, uzababwira ibintu byabo uko biteye ntibazabyemera. Ayo ni amatorero y'injyana. Yarabyanditse muri Matayo ndibaza niba atari muri Luka. Yesu Kristo yarimo aganira n'abafarisayo arababwira ngo mwanjyajyamwe ngo ibyanyu Yesaya yabihanuye kera, arababwira ngo muzi kuvuga Imana yo kukanwa ariko imitima yanyu ngo ntigira Imana. Nta muhungu wacu umumambure wariyo wanyweye amata unanirwa gutera ikorasi, nta numwe, tawe nta mugore wacu udasize ikibazo mu rugo utakoroganye n'umugabo unanirwa kuvuza ipenda. Mugabo wacu ufite neza umerewe neza, ufite neza ko umerewe bocuranga senti wananirwa kubyina atari kimuka. Tawe kimenye kiza kibikwereka azasinda kaza kubwira ibyanditse mu gitabo, yanyweye gucya kama gusomera ibyanditswe byose akabimara, cyangwa agakubita gukikorasi kandi ukazawumva ari ngo mu munezero ariko yanyweye. Sizabonesha Paulo yabwiye Timoteyo, Bwana sifiwe, aramubwira ngo Timoteyo we mwana wanje umva mbakubwira amakuru, yari ko amusezera yamubwira ngo azihute, amubwira nk'abagabo bagera muri bangahe, Alexandre ngo umucuzi w'imiranga, aramubwira ngo Timoteyo we itorero rya nyuma ngo mu minsi ya nyuma ngo abantu bazoba bakunda inyigisho ngo zihwanye n'irari ryabo, aramubwira ngo muzifuza kubabwira ukuri ariko ntibazazemera. Mumve mbabwire mwatorero ry'Imana mbirahisha ukuri kw'Imana yampamagaye igihe kizogera kirekire ko muzifuza abantu bababwira ukuri mukababura, kuko ukuri kuri twebwe hano muri twebwe bene wacu ukuri twakugize icyaha, ukuri twaguhinduye icyaha. Ariko ndagira ngo kumenyeshe hano niko Imana yabwiye Yeremi, iramubwira ngo ugende ubabwira mu makuru kandi ngo numara urabangiriza ijambo rya nyuma ribabwire ngo ukuri kurarangiye. Igihe cyo kubabwiza ukuri kurarangiye, hasigaye gusa kuza nk'Imana yo mu ijuru karimbura ngakoresha inkota nd'Imana. Isi zaboneshishwe no imitima y'abantu ihindukire, abapapa bahindukire, abamama bahindukire, abashumba batorero. Ni guta abantu baza bahurira mu kibuga kimwe ariko mu muhana batora mu kanya. Habe ninko umuntu yageza akamira ukwiwunda agakamira ukwiwe, ariko ni guta abantu baza bahurira mu kibuga kimwe bakavangitiranya ariko basohoka hano ku muhanda umuntu agaca ku wundi atamuramukije bafitanya amakesi. Amakesi niko umuntu uzusangira nundi akamamuhamagara ngo baje gusangira icyayi ari uburyarya gusa mujanye. Tasumira utiyo ngiyo, tasumira utiyo ngiyo. Isumu si yo kunywa ngufi, isumu ikomeye ya mbere nuguhisha umuntu kumwanga kandi umukunda kandi utamukunda. Niyo sumu ya mbere isumu ya mbere nyabusha nukukubesha ko ngukunda ariko nkugira gute kwanga. Twaza tujana nkakugurira icyayi ejo nkakigurira namara kukugurira ngahamagara umuvandimwe Michel ti wa mwanzi muguriye icyayi. Sumu ngiyi sumu iyo ngiyo niyo kunywa kandi zihita kwica. Ariko kubera ibihe turimo nababwiye byayisi ya none uko imeze, turi mu gukenera ngo tubabwire amagambo aryoheye amatwi, turi mu gukenera ngo tubabwire turabe ko mudukomera amashi, turi mu gukenera ngo tubabwire turabe ko muzotugarura, tugakenera ngo tubabwire ngo turebe ko bazotwandikira ngo ndi makanisa ngo karateganya ibiterane ngo barebe ko bazodutumira. N'ukuri kw'Imana sinje Imana yahamagaye nje nyine, n'abandi barahari kandi bahamagaye mu izina, nintaza abandi bazoza. Kandi abandi bavuye hanze nibataza bizokoresha bari hano bazovuga ubutumwa. Imana ntiyo kwemera ko umukumbi wawe urengana, ntibishoboka. Aramubwira ngo ugende ubahanurire, ugende ubabwire aya magambo, ubabwire ngo nubwo batumva nubwo batumvira, ugende ubabwire ngo igihe cy'ukuri kirarangiye. Kirarangiye. Shake nsoze naje muri stage se ndarangije.
twumve n'undi mushitsi. Dore arazana n'ibicu mu kirere kandi amaso yose azamureba, azarobanura intama mw'ihene, abakiranutsi bazaririmba we. Azarobanura intama mw'ihene we. Mana yo mwijuru tabara itorero ryawe. Yes. Dore arazana n'ibicu mu kirere kandi amaso y'isi yose ngo azamureba, azarobanura intama mw'ihene we, abakiranutsi bazaririmba we. Firime kota la banda ya sombe la vari de moya. Oh, de farige. Azarobanura intama mw'ihene we, abakiranutsi be bazaririmba we. Ifatiro z'isi zose zirashaje kandi igicumuro kirayiremereye we. Oh, mana we tombe la simbele bakosu tema azakemo izo yakoze yemewe zaba nziza zose ndetse n'ibibi. Kilombe bamuka azahemba ye. Umva mana we tinguzala zamuka Zamuka. kimina la kisasi na tu. Ijuru nilimulika mana we.
ndabongera noreka kubongera se gute ndi muri stage